Teka ngo yawera nimuza kumuha mike nakora ki na yanjura akuba abantu ndibinji teka ngo yawera naza ko yanjura kandi twena tuje kutwariba Beazine ZDJ tumukwatireho turo kuturabiheyo story kininjira wacurira manager ataho stamp video kiriya ninga tijani chakaroka joti kandi atwachi signinga fulire soko kandi nimba sima mwe bari kwija kandi Beazine we bari kutweta ito twasima abo kuba twireho bwire tujye mu lockdown tutakubasa kandi twatwaye kusima we bari munonga roster ako mwanya guture hano gwarege mwena musonga na mureba aba bakibandize muri bamweta muso musonga mu radio bakandi bajete digito muso no manyo kanchira kufollowinga barege na ina kesho nguraka omwongo gutaranda kuguza kuranda bagutema bikibikikejo bagukona bakoso ogotiro mwanya nawe no mweshongozi echo kishima kandi mwe barabeshongozi kitera ni Rastafari kandi na ikirizo muri Haile Selassie Emperor gwe kamushomaho akajo wa Ethiopia kandi nibajangu akaza Jamaica njura yago batanchiraho kumuranya so Rasta we bari kutwereza umwanya twasima munonga bitwenda beshongozi mugire sete mu kitere kujangu nyencha kare tube tujyamwanya gwaba Nina Rose ninga tujyo mwanya gwa Unique Pro ninga tujyo mwanya gwa Ashirafu ningo gwa Dismatic achi tureka kutwachitambuza nito tube nkabandi so nyoni njangu baza kuzo mu entertainment mweno kumujyaha nimuza ko yanjura akuba turi binje munonga bo kujangu ntubase bute yanjura ahandi nyokambare kuri twokwe bari munonga mami anko tuwe musaga promoter umushija wa mani kurugamizi amirongoti Yes Uganda, we bari kuri program ekiwa abantu bakimanya niyo sha just chillinga tukwasaga DM Swaganet promoter the number 1 kulubuta selector kulubuta ningale kale nina mani noza kwichiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani